Okay, hi guys, this unit adalah SC Alphard SC tahun 2020, ada original Modalista Kit 2. Dia chrome ada lebih tambahan, ada tengok tepi dia semua ada chrome, ada door visor, belakang lampu pun ada chrome extra, exhaust original tu, Modalista Kit 2. Okay, dalam dia memang cantik, grade 5A, datang ada blind spot monitor, DIM, BSM, RCTA semua ada. Okey, mari kita tengok mileage dia sekarang. Grade 5A 15,719 km, ada DIM, digital inner mirror. So ini unit dijual harga 218,000. Okey, kita boleh tengok ada sunroof, moonroof, ada roof monitor, tak perlu pasang lagi roof monitor. Ada ini dalam memang bersih lah, 5A lah, tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan, tak ada bau lokok, memang bau kereta baru lah. Ada ni nano air freshener lagi, lepas sudah pasang itu dashcam. Okay. The bass gets pumping up in the club. Pour another shot and show me some love. I wanna get the party going. Ladies to the front. Now